Nah, lagu pembuka dilanjut sama Bang Saidi. Dang, cakapin ko dang. Ini ko kuko di dalam YouTube ko Dang. Api gue datang. Mau joget kaya apa ya mo ay datang sini. Marunong kingantan. Joget dang. Joget gala. Ano nga man Jessica, ha? Ayra. Lagi. Ha? Ada sejam ngedene.
usah, jalan aja. Papa, tiara. Orang kameranya lagi sini. Iya. Like, comment, and subscribe. Channel Share. Iya, Channel Udo Edi Aksa. Nah, Agus Ghazali. Delaware Channel. Dan Abang Wir Channel. Abang Wer. Oh ya, Abang Wer.
lalawa mo ni. Hindi wada ni babae nila. At siya maaga, pangnambo, tuko na kado. Yang inadla niya, kata nambo. Ayo, tunjuk aku kau. Ipa, Bang Saidi. Kado ni jama makanay-manay, Bang Saidi. Geser dia dulu. Makanay-makanay ko ka, ni Tian kau. Pegel. Pegel. Mak lupa.
Oke, terima kasih ya Bang Saidi. What Saidun. request niken kau semua lagi mengenai muka ayo. What Saidi Saidun. request niken Bang Gunawan niken. Hah? Bang Gunawan Pai. Ya Bang Gunawan mengenai. Ayo. Bagi kisah tolong, jangan harus menangkap lagi. Yo. Balikan bilangan, duhe request nih. Ayah. Baik apa yang atur nih? Salah ni sopo. Jago. Mungkinkah niku sayang lagi asik mungkinkah niku demon lagi lanjut mungkinkah niku sayang lagi
kasih juga. Yo, terima kasih Lima Bang Gunawan. Saya bawa lagu berturut-turut. Apa nih? Mengenai buat ibu kau mau cawa haga guna suka kuyan sekama kamulang. Nah ibu-ibu pai. Kasih sayang ai bapak-bapak dia gila. Maaga nyawer kinanti artis ni dangdut. Gelu-gelu nyawer nih. Sampai pagi nyawer. Orkes Lampung maaga nyawer nih. Nah, buat usul mana Pak Pratim tolong sawer nah itu. Ayo ibu-ibu. Lagilah ibu-ibu kemana-mana kang muntut unyan. Jaga. Besar. Lagi ada kecil. Kurinya nggak daga. Aduh je, aduh.
Tuh. Ngengan dulu. Mengengan. Woi, itu duduk guys.
47 lagi. Ya, nahan. Lagi nahan. Terus lanjut. Lagi nahan. Ini lagi 60. 50. Ayan, lagi nahan.
ganti pai. Ganti pai, ganti pai. Dalawa ibu-ibu ni. Ani siya kau. Maampampan kita mendua ni. Yang ini nama telu. Ampampan bicong. Yo. Boleh makanai. Yo. Mungkin lagu terakhir. Ya, boleh makanai. Ayo. Sip. Masa ibu-ibu di sawer Pak Pratin boleh-boleh di mawai. Satu mak bangi hati. Yo. Boleh beranai. Ini sawer Pak Pratin. Ayo. Ayo, boleh juga. Wow. Eh, cakap. Oi, aku ija ketin noin kelian budak.
Sawer pemain na na, oh. Pemain na na, Sawer. Wow, wow. Away, okay. Siapa ini lo dari jauh? Oke, terima kasih guys. Lanjut di channel Abang Wir ya. Go on. Assalamualaikum.